Nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze mu makuru yacu. Impunzi z'abanyabijombo mu misozi miremire ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo bahangayikishijwe n'umutekano wabo nyuma y'uko hanze inkambi yabo hamaze igihe kingana n'ukwezi humvikana urusaku rw'amasasu buri munsi. Izi mpunzi zivuga ko kuva ku wa gatandatu kugeza ku cyumweru tariki ya gatandatu Kamena aribwo baheruka kumva urusaku rw'amasasu nk'uko babitangarije Radio Kapi y'umuryango w'abibumbye. Amakuru ava muri ako gace havuga ko amasasu aba baturage bumvishe mu cyumweru cyashize yaraswaga n'abarwanyi batwirwaneho bayobowe na Colonel Rukunda Michael uzwi nka makanika. Bivuga ko bari bakurikiye abarwanyi ba Maimai Biroze Bishambuke bari batwaye inka banyaze mu Banyamulenge, nyuma baza gukomwa mu nkokora n'ingabo za Congo FARDC za mu bikorwa byo guhiga inyeshyamba nk'uko babitangaza. Bigendeye kuri uyu mutekano muke uri muri aka gace, izi mpunzi zirasaba ko FARDC n'igisirikare cya Congo yakongera uburinzi hafi y'inkambi yabo kuko bakeka ko isaha n'isaha ishobora guterwa. Izi mpunzi zakomeje zivuga ko hashize iminsi myinshi zumva urusaku rw'imbunda zo mu bwoko bwa submachine gun kuva SMG ndetse na Kalashnikov hafi y'inkambi yabo. Kugeza ariko ibiturage bigera ku 8 bimaze guhunga kuva intambara Maimai bihuje na Red Tabara batangira gutera muri bijombo. Bivuga ko abantu bagera kuri 27 barimo abagore 10, abana 16 n'umusaza umwe bashimuswe n'inyeshyamba za Red Tabara, umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Umuyobozi wa Regima 33011 muri FARDC mu gisirikare cya Congo yavuze ko ingabo ayobora zatangiye gukaza umutekano mu biturage bigera kuri 65 byo mu gace ka Mugeti, mu gihe abandi benshi batangiye gusubira aho baturutse mu duce twa Muramvya na Kirango nyuma y'uko FARDC ihigaruriye ihirukanye abarwanyi imitwe yitwaje intwaro. Mu gukemura rero ikibazo cy'impunzi zihunga muri bijombo, ingabo za Congo FARDC zakaje umutekano mu duce twa Muramvya, Kagogo na Nyirako na Nyakiringo kugira ngo umutekano muke uvugwa muri bijombo udakomereza mu bindi bice byegeranye na Birindiro ndetse na Bikoboko. Umwe mu baturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge yabwiye itangazamakuru ko na Colonel Makanika barwaniriraga iki kibazo cyamurenze ndetse bikaba bihuhiswa ko ashobora kuba yaraguye mu mirwano yari muhanganishije na Red Tabara nk'uko yabigarutseho. N'andi makuru, mwarimu mu bya gisirikare intasi muri CMA yarwaye gutasi mu gisirikare cya Uganda Major Retired Jessica Aropo yagizwe Vice President wa Uganda. Vice President mushya wa Uganda Major Retired Jessica Aropo wagenwe kuri uyu mwanya na President Yoweri Kaguta Museveni kwa kabiri ushize, n'umugore w'umuhanga kandi w'inararibonye mu bya gisirikare, ubutasi na politike, wavuga ko agiye rero gufasha umukuru w'igihugu cya Uganda muri izi nzego zose afite mu nararibonye bitewe n'imyanya yagiye abamo. Akaba ari umugore rero utapfa gufata nk'umuntu woroshye na gato. Tugiye rero kugaruka ku buzima bwe mu ncamake nk'uko tubikesha Wikipedia. Major Retired Aropo yavukiye mu karere ka Katakwi ku itariki 23 Gicurasi mwaka w'1974. Yize amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Aputon Katakwi, icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye akiga kuri Kangore Girls School, icya kabiri akiga kuri Ngola High School ari naho yasoreje. Nyuma yaho yabanje gufata amahugurwa yo kwita kuri canteen zo mu mashuri yisumbuye mbere yo gutangira amasomo ya gisirikare, aho yagiye kuri cadet course mu ishuri rya gisirikare rya Uganda Junior Staff College riherereye mu karere ka Jinja. Afite impamyabumenyi y'iciciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye na politike n'indimi yakuye muri kaminuza ya Makerere mwaka w'1997. Akagira impamyabumenyi y'iciciro cya gatatu nayo yakuye muri kaminuza Makerere muri 2008 mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga na diplomasi. Afite kandi impamyabushobozi mu bijyanye n'imiyoborere n'imicungire yabonye muri 2008 yakuye mu ishuri rikuru ry'imicungire rya Uganda Management Institute. Impamyabumenyi ya kabiri y'iciciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'imiyoborere n'imicungire yaje kuyibona muri 2009 nayo ayikuye muri kaminuza Makerere muri 2009. Mu myaka ishize yagiye akora mu myanya itandukanye. Yabaye umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Katakwi High School mu mujyi wa Katakwi ho mu karere ka Katakwi mu burasirazuba bwa Uganda.
mu gisirikare uyu mugore yabaye umwarimu mu ishuri rya gisirikare ryigisha imirwanire iyo mu mijyi rizwi nka Uganda Urban Warfare Training School riherereye ahitwa Singo mu karere ka Nakaseke hagati muri Uganda. Uyu kandi yabaye umwe mu basirikare bakuru mu rwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare CMI muri Kampala. Muri 2001 nibwo yinjiye muri politike nk'umukandida depite uhagarariye abagore bo mu karere ka Katakwi agendeye ku itike y'ishyaka rya Nawe rya Perezida Museveni. Yaratsinze yongera gutorwa muri 2006. Muri 2009 yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe urubyiruko n'ibibazo by'abana. 2011 yongeye gutorerwa umwanya mu nteko ishinga amategeko maze ku itariki 27 Gicurasi muri uwo mwaka. 2011 mu mavugurura ya guverinoma agirwa minisitiri w'uburezi na siporo asimbuye na Mirembe Bitamazire. Muri 2016 yatakaje umwanya we mu nteko ishinga amategeko yongera kugarukamo muri 2021 nanone ahagarariye abagore bo mu karere ka Katakwi. Vice President Jessica Alupo yashakanye na Innocent Tukashaba, akaba ari umuntu ukunda gusoma, gukora ingendo ndetse no gukangurira abaturage nkuko Wikipedia ikomeza kugenda imugarukaho. Reka tuve kuri Alupo dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa hirya no hino. Dr. Kayumba Christopher Hoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda akuru wa kane aritaba urukiko rwisumbuye rw'Inyamirambo kugira ngo aburane ku karengane avuga ko yakorewe ubwo yakatirwaga igifungo cy'umwaka umwe muri gereza. Ishyaka LPD Rwandizi Platform for Democracy Dr. Kayumba yashinze niryo ryemeje ko ari bwitaba urukiko mu butumwa ryanyujije kuri Twitter yaryo riti uyu munsi tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 umuyobozi wacu Dr. Christopher Kayumba aritaba urukiko rwisumbuye rukorera Inyamirambo i Kigali kuburana ubujurire mu rubanza yahamijwe icyaha gikorerwa ku kibuga cy'indege muri 2020 agafungwa umwaka. Avuga ko yarenganye, turifuza ko ubutabera butangwa. Ku itariki ya 29 Nyakanga 2020 nibwo Dr. Kayumba Christopher yakatiwe igifungo cy'umwaka umwe nyuma yo guhamywa icyaha gikorerwa ku kibuga cy'indege. Icyo gihe ubushinjacyaha bwanamuregaga icyaha cyo gusindira mu ruhame, gusa urukiko ruza kukimuhanaguraho kuko nta bimenyetso bifatika bigeze bagaragaza. Dr. Kayumba Christopher kuri ubu wamaze kurangiza igifungo akarekurwa yajuriye muri Kanama 2020 akiri muri gereza ya Nyarugenge iherereye Imageragere. Mu mpamvu zari zatumye Dr. Kayumba Christopher ajurira nk'uko aheruka kubitangaza harimo kuba urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaramukatiye nta bimenyetso bigaragaza ko yateje umutekano muke ku kibuga cy'indege. Avuga kandi ko urubanza rwe rwabaye mu buryo butubahirije amategeko kuko iyo uburaniye mu ruhame ugushinja aza akagushinja nawe ukiregura, ariko ibyo byose ubwo yaburanishwaga urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rukaba rwarabyirengagije. Dr. Kayumba Christopher yavuze ko nta ndishyi ateganya kuregera ahubwo yifuza guhanagurwaho ubusembwa bwo kuba yarafunzwe kandi arengana. Yagize ati nakomeza akazi kanjye gasanzwe nta busembwa mfite, icyo nshaka ntabwo ari indishyi z'amafaranga, no gusubizwa uburenganzira bwanjye ngafatanya n'abandi banyarwanda gukorera igihugu. Dr. Kayumba Christopher avuga ko ubushinjacyaha butigeze bujuririra igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe yahawe ku buryo no mu gihe yaba atsinzwe mu bujurire urukiko rutamuha ibindi bihano. Icyaha cyahamye Dr. Kayumba Christopher ubushinjacyaha bwavuze ko yagikoreye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali ubwo yari afite urugendo yerekeza i Nairobi mu gihugu cya Kenya mu kwakira 2019. Icyo gihe ngo yageze ku kibuga cy'indege yakereweho iminota igera kuri 30, agirwa inama yo kujya guhinduza itike kugira ngo aze kujyana n'indi ndege yo ku mugoroba, ariko ngo yarabyanze ahubwo ashaka kwinjira ku kibuga cy'indege ku ngufu. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko yateje umutekano muke ku kibuga akahavugira n'amagambo menshi y'iterabwoba. Gusa Dr. Kayumba Christopher avuga yuko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ayo magambo cyangwa se byakorewe ku kibuga cy'indege ubushinjacyaha bwigeze bugaragaza, akaba ari nazo mpamvu ashingiraho asaba ko yahanagurwaho ubusembwa. Ni Dr. Kayumba Christopher rero wabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ku itariki ya 16 Werurwe 2021 akimara gufungurwa aje gushinga ishyaka rya politike iharanira demokarasi ryitwa LPD Rwandizi Platform for Democracy nk'uko itangazo ry'impapuro
ingingo zigera kuri 3 Dr Kayumba agena itangazamakuru n'abanyarwanda bivuga. Iri shyaka ryashinzwe kugira ngo ritange umusanzu ndetse runateze imbere ubwisanzure, demokarasi, umutekano, amahoro arambye mu Rwanda. Avuga ko iri shyaka ryashinzwe bitewe n'intege nke zigaragara mu bibereho y'abaturage, ubukungu ndetse na politike, nk'uko byagaragaye muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 n'ibindi bikomeye birimo ubukene buri hose, ubusumbane, akarengane, urugomo rw'abitwaje intwaro rumaze igihe kirekire, by'umwihariko ruterwa n'imitwe itwaje intwaro ikorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kubura kw'ubwisanzure bw'umuntu ku giti cye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubuhunzi budashira bwadindije iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko yagiye abigarukaho. Yagize ati intego ya RPD, Rwandese Platform for Democracy, ni ugutanga umusanzu mu gushyira ku iherezo ibibazo no kugeza igihugu ku iterambere rirambye kurushaho ku nzira y'amahoro na demokarasi. Ishyirwaho rya RPD kandi ngo rishingiye ku mateka ya politiki y'ivangura yaranze igihugu, rikagendera ku buryo abanyarwanda bagaragaje kwihangana n'ubushobozi bwo gutsinda ingorane banyuzemo, bakibakira ejo hazaza hazira amacakubiri, amakimbirane akomeye, kutoroherana, akarengane, ubwoba bwiganze, guheza, ubukene n'ubusumbane bukabije. Bakomeza bagira bati abanyamuryango bashinze iri shyaka n'abaturuka mu mpande zose z'ubuzima bw'igihugu, nk'uko iri tangazo ribivuga. Ati bose bahujwe n'icyizere n'inyota yo guteza imbere indangagaciro rusange z'ubumwe bw'igihugu, ubwisanzure, kwihanganirana, kwizerana hagati y'abaturage, umutekano wa buri wese, impuhwe ku benegihugu n'uburenganzira bwo kubona umunezero nta bwoba cyangwa se inzitizi za leta zidakwiye. Itangazo rikomeza rivuga ko icyo abanyamuryango ba RPD, Rwandese Platform for Democracy, baharanira ari uguteza imbere ndetse no kugeraho ari ukurwanya ubukene n'inzara, kwigobotora ubwoba no gushidikanya, ubwisanzure bwo gutekereza, ubwisanzure bwo gutanga igitekerezo no kubisangiza abandi nta bwoba bwo guhanwa mu buryo budakurikije amategeko, ubwisanzure bwo kwishyira hamwe no kubana n'abenegihugu nta nkomyi, ubwisanzure bwo gutunga ubutaka n'indi mitungo nta kuyamburwa na leta, ivanwaho ry'ubuhunzi buhatirijwe, ubwisanzure bwo kubaho mu mahoro, ubwisanzure bwo gutangiza gukora ubucuruzi nta bwoba